Može. Da krenemo s voska. Kreni. Za vosak koristimo drugačije četke. Imaju specifičan oblik. Što bi rekla Nikolina, oni imaju oblik malo kao četke, starinske četke za brijanje. Međutim, još su gušće i imaju taj malo zakošeni oblik iz prostog razloga što kada uzimate vosak i nanosite ga kada pritegnete ravnomerno. I to je dobra stvar. I znači možete za vosak koristiti ove četke kada ste kasnije to oprali. Znači možete koristiti i njih, mada sam ja više za ove. Deli gušće, dlaka je sabijenija i samim tim dobro se razmasuje. Čvršća. Sabijena, da, tako je. Sabijenija, nam za vosak treba sabijenija. Sad, šta je što? Vosak, ovdje imamo prozirni prvo, tako. Prvo jeste, takozvani clear. Evo kako izgleda, on je čist, transparentni. Kao krema za ruke, na suhe ruke. Evo, i ova vrata su suha i sad nanosimo kremu. Mi ćemo naneti vosak da vidite kako izgleda. Prvo prozirni. Tako je kad se prvo oboji, samo kad obojimo, da vidite kako izgleda obojeno. To je prilično onako u matu. Biće mat i nakon ovog mada se može postići sjaj. Može. Ali to nećemo sad. Ajde se vidjeti razlika. I koristimo ovaj takozvani, da bi napravili tu patinu i malo napravili taj mističan izgled, koristit ćemo ovaj vosak. Potamnili boju. Da, sad šta je tu što se mnogi se plaše kako će sad upotrebiti taj vosak, jer prosto kako će naneti sad crno na određenu boju. Međutim, mi ćemo taj dobrim rasporedom, dobrim nanošenjem voska. Znači, vosak uzimamo na četku. Može se nanijeti i sa krpicom, ali opet što radimo s krpicom? Otežavamo si posao. Ako imamo glađu površinu, možete nanijeti i sa krpicom ako ne želite upotrijebiti kist, ali za ovakve nekakve strukturne površine gdje je drvo u pitanju ili nekakav veći komad namještaja, obrzat ćete si stvar sa četkom, sa kistom. Isto se nanosi. Vidite koja je razlika sad između... Ne, baš se i ne vidi, ali može se vidjeti. Može se vidjeti da on, dakle, mrvicu potamnjuje boju, ovdje se to ne može vidjeti. Jeste, mrvicu, što bi rekli, mrvicu potamni boju. Ali je u biti na taj način zaštiti i on kad se osuši, on izgleda sjajno. Znači vi ovim možete da prebojite namještaj bojom, nanesete čist vosak i time ste zaštitili, ukoliko hoćete da to izgleda tako kako je prvobitno bilo, time ste zaštitili i završili rad, vaš rad koji ste započeli. Sve zavisi znači od toga šta vi želite. Sad, ukoliko želite da pravite ovo što ćemo mi sad napraviti, malo da ukrasimo vrata na naš način. Evo, tu se sad vidi razlika boje i voska, dakle, evo, to je to što potamni, tu se sad lijepo vidi. Ukoliko želite da se vidi taj neki lep, malo drugačiji izgled namještaja, i ukoliko želite da ga ukrasite, prvo ćete naneti ovaj vosak, a zatim ćemo mi sad krenuti sa crvenim. Obavezno prvo ovaj. Nakon toga ja ću raditi ovaj deo da vidite, evo je razlika ovog dela. Jer služi prvenstveno kao zaštita, a i podloga za druge dekorativne voskove. A to su crni, tamni, koji radi onak vintage efekt, i bijeli vosak koji posjetljuje boju koju ste nanijeli. Sad, ima još jedna stvar. U zavisnosti od onoga šta su vaše želje i šta želite da postignete, ja ću znači ovaj ovdje deo raditi. Vidite razliku između samo obojnog dela i dela koji je voskiran. Ok, ajmo, probaj. I sada nanosiš? Uzela sam drugu četku, naravno, i nanosim crni vosak. Ja crnog voska, recimo, kada hoću da postignem neki mistični, magični, kako bih rekla, taj neki čarobni efekat, pogotovo sad pred praznike, ja koristim metodu senčenja, znači ne cijele površine. Vi možete cijelu površinu prebojiti crnim voskom i nakon toga naneti opet malo čistog voska i krpicom skidati određenu površinu. Pamučnom krpicom najbolja koja ne ostavlja dlačice. To je komad stare plahte. Sad, šta je što? Ja volim, znači, raditi ovako uglove. Jer mi je to onako super.
važno je, znači samo ruku osloboditi, ne bojte se. Još malkice. Sad ćete vidjeti jer to nije, mi ćemo sad to na ovom, na ovaj način i onda ovako, policama. Super je kad ima komad namještaja utore ili ornamente, neke ukrase poput ovoga tu, pa se onda kad se to oboja i nanese na to vosak izgleda sjajno. Vosak dekorativni crni ili bijeli vosak. Marija, još jedno pitanje, to jest znam ja odgovor, nego reci za naše gledatelje. Da li se može nakon boje nanijeti samo crni ili samo bijeli vosak ili samo tamni vosak? Da li i on daje zaštitu? Svaki vosak daje zaštitu. Po meni daje zaštitu, međutim, uvijek sam pobornik toga da treba naneti i čisti vosak. Tako. Međutim, svaki vosak po sebi u neku ruku, meni su više tamni voskovi koje koristimo upravo za dekorativnu stvar. Dok mi je ovaj vosak više onako za zaštitu i on je sam po sebi, razlika je i u gustini, da budemo iskreni. Razlika je u gustini i samim tim vi dobijate jednu mnogo lepu ovakvu strukturu dok... I neke dekoracije. Pustim se skoncentrišem. Ne mogu sad da razmišljam. Žena priča, moram ženama tamo sad. Moram nešto da razmišljam. Samo mene, kolo luda. To će ti isto ići. Neće! Hoće! Nije cena. Dakle, kada smo... Kada smo naredili gdje bismo želeli da bude sad to tako ukrašeno, uzimamo opet malkice ovog voska i onda radimo ovaj štos. Znači, nanesemo na taj deo crni što smo uradili i malkice... Kao gumica. Kao gumicom faktički brišemo sav višak koji nama ne odgovara. Ono što ja volim da bih dobila tu neku ludu. A s čim brišeš, Marija? Da nam pokaže. Evo pamučna krpica, znači možete pamučnom krpom, najbolje belom pamučnom krpom, jer tako možete pratiti ono što ste uradili. Daj sad da snimim bolje. Evo, plahtica koja ne ostavlja dlačice. Da. Stara plahta. Tako. Evo ga, Marija je već obrisala ono što joj nije odgovaralo. Ono što mi se ne sviđa. Tu je sad, znači vi ovom bojom možete sebi napraviti ono što se vama sviđa i što vi u stvari ne želiš. Ne želite, jeste ili želite. Ja sam recimo napravila sad što želim. Ono također što volim još jeste sljedeće. Ako recimo vosak u neku trenutku ne odgovara, ja hoću to fino crno da sakrijem, ja onda uzmem ovu boju, ne berem još četku, nego ostavim ove boje koje sam koristila i onda lagano samo ovako trikate malkice i onda posvetlite ono još, bez obzira što ste voskirali, može malkice da se naprave tako ti neki oblačići i onda posle zaista kada se sve to dobro osuši, vi morate opet naneti vosak kao jedan vid zaštite. Ja se igram sa bojom i sa crnim voskom. Pa onda uzmem recimo druge boje, druge nijanse, koje ima jedni slovnu zavisnost od onoga što želim, pa nanesem tako po sredini. Recimo ovom white volim da nanesem ovako po sredini, da napravim taj neki mali prelaz. Hoćeš bijelu? Hoćeš bijelu? Mogla bih malkica ako se ne... Ajde, možemo. Kada hoću da napravim taj neki efekat zanimljiv, u ovom slučaju koristim Old White, mnogo volim Old White i mislim da je to dosta zastupljeno svuda. Ne treba vam uopšte mnogo boje, znači na vrh četke samo malo. Može se iskinuti na komad. Što se rekli jeste, ja volim da se zamašem rukama, na mojim rukama je uvek boja. Ja to recimo na ruci radim, međutim oni koji su baš kadljivi, ne vole na rukama, onda mogu da obrišu. Dakle, ja moram još jednom uzeti. To je takozvani suvi rad. Suvi rad i onda ja to ovako malo dodajem negdje. Suho pranje. Tako to jeste. Suho bojanje. Dodam tu negdje. Dry painting. Tako, dry painting, da bi napravila taj neki štosić. Malo rustičan. Zanimljiv. Jer jeste lepo kada se prefarba obično, mnogo je lepše kad se
malo doda. Ne bih sad sve mnogo pričala, ali recimo također ja mnogo volim da koristim Jeni Slon te pozlate. Gilding voskoj. Prekrasni. Jako volim da ih koristim, mnogo su mi onako lepe za... Pogotovo recimo... Šta bi tu htjela? Koji bi htjela? Ja bih ovdje recimo dodala to je odlično, utore, bijela, mrak. I znači to ne mora biti vosak, vi to možete i bojom, osenčiti malo, napraviti tu odvojiti od ostatka rada, ali ga na kraju morate zaštititi enislom lakom ili voskom. Dobro, ovdje ćemo voskom. Da, ovdje ćemo voskom, da. Lak se upotrebljava na nekakvim, kada radimo namještaj na vanjski namještaj, za vanjske uvjete, gdje se zahtjeva vodootpornost na vodu, na vlagu, na kišu. Pa je dobar lak ili ovako na nekakve pločice, podne ili zidne, kao što imamo ovdje naš slučaj, zidne pločice na koje smo nanijeli boju i lak. Ovdje se radi o sjajnom laku. Na ovom dijelu to je zid na koji smo obojali sa grafiti lem bojom, lem uzorci i napravili gornji premaz sa lakom Enislon polusjaj. Evo kako to izgleda. Ako radim neke objekte, ja moram koristiti lak jer to su ipak javne ustanove gdje vi imate gdje ljudi dolaze, gdje se koristi, dosta su upotrebne stvari, ali vi u svojim domovima ljudi koji koriste obično se to malo i povede računa i tako dalje, tako da potpuno je nepotrebno, znači može se zaštititi apsolutno clear voskom, sasvim je dovoljno. Da, ili tamo gdje se zahtjeva, recimo gdje ljudi sa više djece, pa onaj gornji dio stola. Nogice ne, može se s voskom, ali gornji dio stola možete s lakom prebojati. Ali dobro, i 2-3 sloja voska, između, ako se ostavi sušiti, između slojeva malo duže. Ja mislim da će to biti fantastična isto nekakva podloga, otporna na robusne dječje igre, crtanja i tako dalje. Ti i ja smo vazduhoplovni inženjeri i apsolutno znamo na kakve se površine nanosi boja u vazduhoplovima. Mislim da su ove boje jako otporne na mnogo štošta, ali i da ljudi shvataju da zaista 1000 puta sam rekla da iz iskustva slobodno mogu da kažem da su lakovi Enislon izuzetno pogodni za te spoljašnje upotrebe kada farbate dvorišne ograde ili tako dalje i nanesete posle lak, mislim da je zaštita 100%. Ali ovako možete i da ublažite dejstvo deste ovoga, kako se zove, voska koji ste upotrebili. S tim što morate biti oprezni da sam vosak, ako ste htjeli crno, bude crno, ako ste htjeli brown, bude brown. Ja malo oblačiće volim da pravim sve neke rustike i tako dalje. Omekšavanje rubova. Jeste. Negde malo dodate druge boje. Ovo uopšte ne mora biti bela, jer nešto mi je sad ovo super belo, pa kad se stave ukrasi po vratima, mislim da će super ići uz neke druge malo intenzivnije nijanse. I kompletno ovo vrat treba nam još jedno sat vremena posla. Za nekakva sjenčenja i dodatke, ali uglavnom za boju i vosak gotovi ste unutar... Pa za sat, 2 sata. Da. Još ako je leto. Može se vosak, mi sad radimo u zimskim uvjetima, imamo tu grijalicu, ali može se vosak i ostaviti, to jest boja može se ostaviti preko noći, sutra doći i nanijeti kao vosak, samo kao kremu. Kao kremu na suhe ruke, višak se odstrani pamučnom krpicom i vaš projekt je zaštićen i gotovo. A i ruke. Nisu stradale. A i ruke vam nisu stradale.